Yes, reka twongere rero tubifurize igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye, igicamunsi cyiza kandi kuri mwe mudukurikiye muri masaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi kuri mwe mudukurikiye mu masaha y'umugoroba. Hanyuma rero turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu, turi ku itariki 12 rero z'ukwezi kwa 11 turi mu mwaka wa 2025. Muri iki gitondo ni munyemerere n'ubundi tugaruke ku makuru agezweho nk'uko maze kwimenyero amakuru yacu akaba agenda agaruka hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane by'umwihariko yibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru yacu tujye kugenda tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka hano muri Kivu y'Amajyepfo, inkuru ifite aho ihure n'igihugu cy'u Burundi, aho rero amakuru aturuka muri bice aruko umutwe wa twirwaniho wamaze kuzengereza igihugu cy'u Burundi. Ibiro bikaba byaratangiye ku munsi w'ejo, aho turaza kubabwira uburyo cyitwirwaneho yifashishije zimwe muri drone zo yafata hano hantu bitazarwitsa nkuko zimwe zikirwa zitambagira Bujumbura, igikuba cyacitse rero dore ko zimwe zanatambagiraga zikoreye bya bisasu binini cyangwa se bya birasasu biraswa ndetse bigasiga bikoze igikorwa kitari cyiza mu byukuri ahantu hatari hato. Iyi nkuru turaza kugenda tuyibavira n'imuzingo, tuze kugaruka kandi ku nkuru ivuga ko nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bananiye rwose gukura intwaro mu baturage, hari izindi ngamba rero bifashishije. Hanyuma rero izo ngamba bifashishije kugira ngo reko izi ntwaro bazikura mu baturage, izi ngamba turaza kugenda tuzigarukaho. Ese izi ngamba ziraza gutuma koko izi ntwaro zishyira hano mu baturage? Gusa navuga ko ntago batekereje nabi, ni igikorwa cyiza, ariko se koko gishobora kuza gutuma izi ntwaro zishyira mu baturage? Turaza kugenda tubireba. Turaza kugaruka hano muri Kivu y'Amajyaruguru, hari muri teritwari ya Rucuro, abasivile batatu rero baguye mu mirwano yashamiranyije abarwanyi ba AFC M23 ndetse na Wazalendo. Tugaruka muri Nord Kivu, n'ubundi tukiri muri Nord Kivu, FARDC yashinze ibirindiro bitari bike cyangwa se ibirindiro mu gace bitaho ni Mahanga, ahandi rero yashinze ibirindiro nahitwa ngo ni Buhimba, akaba ari muri Warikare. Ibirindiro bikaba byuzemo icyitwa abasirikare benshi cyane barimo kugenda barifosinga muri bice. Intego y'aba basirikare rero ibazanye n'ubundi n'ibitero karundura bigomba kuba bigabwa hano muri za Masisi, bakaba bakwigarurira ibice bimwe na bimwe. Rero turaza kugenda tubigarukaho. Turaza kugaruka Kinshasa, naho amakuru atugeraho aravuga ko ngo perezida wa Israeli yagiriye ngo yagiriye uruzinduko muri RDC cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese perezida wa Israeli yagiriye uruzinduko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aje gukora iki? Bihagaze bite? Byose turaza kugenda tubikuvira n'imuzingo. Turaza kugaruka muri Masisi, imidugudu irimo nka za Kivuye ndetse n'imidugudu ije itandukanye, abaturage bahunze mu by'ukuri imirwano ikomeye yashamiranyije n'ubundi Wazalendo ndetse na M23. Tugaruka muri Sud Kivu turebe uko biramutse byifashe, ndetse turebe nuko ku mirongo y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye naho ibintu byose byifashe. Byose rero amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Wowe rero icyo usabwa ni ukunkandira kuri subscribe ndetse ukankandira no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye uba mu bambere mu kubona inkuru icyagera, bityo rero uce ukubiri kuba wabona inkuru ari umuranzi. Wenda inkuru turi nabwo turagaruka. Turaza kugaruka ku nkuru ivuga ko muri Kivu y'Amajyepfo nibura bagera ku 3400 hano muri za Minembwe rero cyangwa se hano muri Fizi, bakubwira ko rwose Mwenga ndetse na Fizi bahunze iwabo cyangwa se basize ingo zabo, bataye ibyabo barahunga bitewe n'imirwano iri kubera muri ibi bice. Ibyo nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Nakubwiye ni nyaboneka ntuze kugenda udakanze like kuri iki kiganiro, ikindi kandi ngo unagisharinge.
ibyo rero bizagufasha n'ubundi kugenda ubona inkuru ku gihe. Ababikoze rero ndabashimiye cyane abamaze kubikora, hamwe murayikinze ndetse mukanasharinga, n'iby'agaciro turabakunda cyane. Hanyuma reka dufate amasegonda make cyane twamamaze cyangwa se ducisheho publicité y'umufatanyabikorwa, ubundi sasa duhite tuza twanzika n'amakuru mu buryo burambuye n'amakuru aryoshye. Duhere kuye nkuru mbese reka tuze guhera rero mu by'ukuri turi inkuru yo mu gihugu cy'u Burundi ifite aho ihuriye na twirwano. Reka tubanze twamamaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu nkuko twari tubikomoje ni munyemerere mwe wese rwose tugiye kuba turi kumwe. Amakuru yacu tusasa tuyinjiremo mu buryo burambuye, ariko n'ubundi nkuko rwose biba bigenda bivugwa cyangwa se nkuko n'ubundi publicité iba igenda ibashishikariza mwese no mufite indwara zananiranye, ni mugane Primo Health Infinity rwose ibafashe. Mwe no mufite rwose ikibazo cy'imitsi, murumva ko kijyanye na massage hano Igoma ndetse n'abari hano za Rubavu mwese ko babegereje uburyo bwa massage ndetse ku buryo babitaho rwose amaraso agatembera rwose mu misokoro ndetse no mu mubiri neza cyane, ugacukura n'ikibazo cy'indwara y'imitsi. Aha kandi bakubwira ko gufite n'imiti rwose igufasha babandi rwose ibijyanye n'amabanga y'urugo rwose byanze namwe wakoraho bikirikaka, ndetse we n'abafite ibibazo by'imyijima, ababuze urubyaro n'iki byose murumva ko bagenda babikoraho rwose ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo rero nababwira iki, musimbukire muri Prime Health Infinity. Igisenyi rero ngira ngo irahari, Igoma irahari, Kimironko, Kigali naho irahari, murumva ko ibintu bimeze neza cyane. Reka twijye sasa amakuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru yacu tuhere hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo narabibabwiye ndababwira nti twirwaneho mu by'ukuri mu bitero bamaze iminsi barimo bararwana, ntabwo byigeze bibapfira ubusa nkuko amakuru abivuga. Bakaba barafashe mu by'ukuri ibikoresho byinshi hano muri za Rwitsankuku, ngira ngo twagiye tubigarukaho mu gufata ibikoresho byinshi bya Rwitsankuku. Hari ibyo tutigeze tumenya cyangwa se tutigeze tubagezaho, ariko none byatangiye kugaragara ndetse nibwo amakuru atangiye kugenda atamburika nyuma ko byatangiye akazi. Nta mpamvu nimwe yo kongera kubiryamisha. Gitega cyangwa se igihugu cy'Urundi cyangwa se za FARDC, zino ngabo z'abarundi hamwe na FARDC bonavuga FDNB ndetse na FARDC, gahunda twirwa no bihaye nuko bazajya bazamura drone nkuko n'ubundi basanzwe babikora. Murabizi ko bajya bazamura drone zikirirwa mu kirere hejuru ngaho zirimo kugenda zitata cyangwa se zireba zifotora mu bice birimo zatwirwana n'abaturage b'Abanyamurenge. Abarona bavuze bati natwe turajya dukoresha izo dufite, namwe zize zirebe uko bihagaze. Nkuko amakuru adusumira atugeraho nuko ku munsi w'ejo twirwaneho nawe yagufata ikintu cyitwa drone, irangije irazihagurutsa. Zimwe rero izerekeza ahantu bita muri za Poezero, zirahazenguruka. Ubwiza iza FARDC nazo ziri kuzenguruka imurenge, ziri mu Banyamurenge, zirimo mu kiraho, zirimo kugenda zifata amafoto zikora ubutasi, ariko no bagufatira indi drone yabo barayizamura bayigeza ahantu bita za Poezero. Icyateye ubwoba rero mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi
ndetse n'izi ngabo z'abarundi ziri haraza cyatumye bagomba gutekereza kabiri. Nuko ngo yitwirwa no yagufatiye indege cyangwa se drone muri kamikaze zazi nyine zazikoreye igikompora, irangije irayizamura iyo drone irayitumbagiza irayijyana rwose igera hara mu bice by'u Burundi. Iyo ndege cyangwa se drone itangira gutambagira mu gice cy'u Burundi, ndetse kugira ngo babereke ko nta n'imikino, nta nubwo bayijyanaga ngo ibiri mu kirere hejuru kure cyane, yari iri hafi nko mu birometero rwose bitageze mu birometero wenda nka kuva hasi ujya hejuru ni ibirometero wenda 7 cyangwa se 8 gutyo. Urumva ko yagaragaraga barebaga na bayinacho ku buryo abasirikare benshi amaka menshi ajya atandukanye no mu gihugu cy'u Burundi hano muri za Gitega cyangwa se Bujumbura bari bafite ubwoba ko yaba ishobora kuba igiye kurasa, ndetse bahise ngo bajya standby baravuga bati uko byakose mwitegure tugiye guhangana n'ibitero byo mu kirere. Icyambere iyi drone yari yambutse nta burenganzira yahaye bwo kuba yakwambuka yagiye mu kindi gihugu. Icyo cyonyine cyari ikosa cyangwa se yabonaga ari ibintu bidasanzwe byabayeho. None ro kuba yazengurutse umwanya utari muto, kuko bakubwira ko ngo iyi drone bwarinze kwira ikiri mu kirere, ku buryo bishoboka ko rwose no muri iki gitondo bavuga bati hari igihe yaba mu by'ukuri yaba ikiri kuzenguruka muri icyo kirere. Ubwo rero bwakomeje kugenda buba ubwoba byo ku rwego rwo hejuru, ariko kugeza ubu nta makuru yandi turabona. Nuko iyo drone iyo bwoko bwa kamikazi y'ubwiyahuzi kuva mu masaha y'umugoroba yabutemberaga cyangwa se yagendagendaga muri kino kirere rero cy'igihugu cy'u Burundi, byari byateye ubwoba izi ngabo z'abarundi. Mu by'ukuri ibiro byatumye habaho gutangira gutekereza kabiri, bakavuga bati se mu by'ukuri biraza kugenda bite niba batangiye kugera nabo batugabaho ibitero by'indege, niba bari buze kugabanya amarere muri uru rugamba barimo ku bitero bari kugaba kuri twirwano ndetse nabo kubanyamurenge hari muri biriya bice nta wamenya. Ariko hayibayemo ikintu bita ku urwikango cyangwa se bagizemo akoba nyuma rero yuko twirwaneho yarigize icyo rwose nayo ikazamura drone. Ubwo hano mu gihugu hano nyine burumvika mu gihugu cy'u Burundi batabazaga, ari nako na hano muri za Poezero muri bice na byageza Gipupu nayo hose nabo ho bari kubona drone mu by'ukuri zirimo kugenda zibazenguruka. Inuma y'u Burundi rero yabwiye iyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo huguha, urumva ko nabo rwose bari babazengurukije cyangwa se babatembezagamo za drone nk'uko bamaze imisazi batembezamo akantu k'ubwoba kamaze kuba nabo kagenda kabacanga. Ubwo bagiye gutangira gutekereza n'uburyo ki bagomba kunetraliza cyangwa se kugira ute guhangayikisha izo drone. Andi makuru atugeraho nanone na makuru avuga ko ku munsi w'ejo n'ubundi drone zinazenguruka n'ubundi muri bice bya Zanzibira. Drone rero n'ubundi nubwo bakomeje kuzihanura ariko ntizishirayo, kuko amakuru aravuga ko drone y'ubwoko bwa CH-C4 n'ubundi rero ku munsi w'ejo yazengurukaga hano muri iki kirere n'ubundi cya Zanzibira, ndetse ngo hakaba hari n'ubwoba ko izi drone cyangwa se iyi drone ishobora kuba yarasa n'ubundi hano kuri cya kigo bita cyangwa se ya Twangiza mining hahandi batunganyiriza ikawa na kamabuye y'agaciro. Ikawa ro mu Rwanda niyo dutunganya cyane, iyo tuvuze ibyo gutunganya benshi bumva ikawa. So rero aho batunganyiriza amabuye y'agaciro hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko hano kuri za Twangiza mining hamaze kuraswa inshuro zirenze imwe. Rero bwoba bwari bwose ko bashobora kuza kuba barasa n'ubundi hano kuri Twangiza mining, ariko biza kurangira bataharashe. Ariko kutaharasa nuko bwose bahashigishe burabarebye bati se turarasa he none he turarasa tukareka ko yaba makontire n'iki byose bashenyaguje. So biza kurangira batarashe ku mirongo y'urugamba ro muri iki gitondo. N'ubundi amakuru aravuga ko imirwano yo iraramutse hano mu bice bigiye bitandukanye, haba hano muri za Warikare haramutse ibitero biramutse rwose, n'ubikari ibitero bikomeye cyane. Ni ibitero bambwira ko bimaze iminota
hafi isaha igiye gushyira ibitero bitangiye ni nako hano muri Sud Kivu naho imirwano iramutse ari imirwano hano muri bice bya za Mwenga ndetse na za Warungu. Imirwano ngo ikaba irimo iragenda yerekeza hano mu bice bya za Shabunda niho imirwano ikomeje kugenda ibera. Amakuru akavuga ko ingabo z'abarundi zikomeje kugenda n'ubundi zisuka hano muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko mu bitero byabaye ku munsi w'ejo hano muri za Mwenga ngo hakaba harafashwe matekwa nyinshi cyane. Izi matekwa rero zikaba zikomeje kugenda zijyanwa n'ubundi aho zigomba kujyanwa kugira ngo nyine habeho mu by'ukuri kuba nibishoboka hazabaho kuba babasubiza iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi rero b'abarundi nabo bashikirizwe Evariste Ndayishimiye. Ngibyo rero uko ibintu bimeze. Andi makuru akavuga ko muri Mweso ngo harasagurwa amasasu menshi cyane. Aya masasu yari arasakwa muri za Mwengo, muri za ngo ni muri Mwenga, remvuze Mwenga, sorry, ni muri za Mweso ngo harasagurwa amasasu menshi. Ayo ngo akaba ari guterwa n'agahinda ngo abarwanyi ba M23 bafite nyuma y'uko ngo hari umwe mu basirikare bivugwa ko ari uyu musirikare ufite ipeti rya kapiteni ngo warashwe na Wazalendo. Bakaba ko ngo hari umusirikare wa M23 witwa ngo ni Ramazani Gafishi rero afite ipeti rya kapiteni ngo numwe muri elema rero ngo za M23 ngo warashwe na twirwa na Wazalendo Prito ahantu bitaboni Kasake, ngo rero za Kasake niho yarasiwe. Nyuma rero ngo yuko arashwe amakuru aravuga ngo nyuma yuko arashwe ngo abasirikare ba M23 hano muri ibi bice ngo baraye barasagura amasasu menshi mu kirere ngo bagaragaza ko bababajwe n'uru rupfu cyangwa se n'uko kuraswa kuri umusirikare witwa Ramazani Gafishi warashwe ufite ipeti rya kapiteni. Ese koko uyu musirikare uyu mukapiteni yaba yarashwe? Byose turaza kugenda tubikurikirana hariya muri za Mweso. Dufite umuntu wacu, ntabwo twemeje kuko ibyo tubona iki kinyamakuru cyatangaje kuko ni ikinyamakuru cyandika kibogamiye kuri leta. Ntabwo runemeza ko ibyo cyatangaje ari byo 100% mu gihe ntarakora ubushakashatsi ngo nze kureba. Ubwo rero ningira icyo mbona kuri iyi nkuru bashize hanze kuba barashe umwe basirikare iyi elema cyangwa se uyu mukapiteni, ndaza kugenda mbigarukaho. Hanyuma rero reka dushakishe mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone kugira ngo rero mu byo kuri tuze tugenda duhita dushakisha cyangwa se tureba uburyo ki twabagezeho n'andi makuru yo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko mu gihe turi buze ko rero tukimushakisha urudabwo ndabona yamaze kuba ahagera. Reka nizere ko murimo kugenda mukora kuri like, abandi muna sharinga kugira ngo dukomeze kugenda rwose twenjoyinga uburyohe bw'aya makuru yo muri iki gitondo. Vincent ku murongo wa telefone already yamaze kuba ahagera nk'uko bigaragara. Vincent, waramutse neza, amakuru yawe? Naramutse neza Paita, kandi nize ko waramutse neza. Nanjye meze neza kuko urumva uburyo ki ijwi rimo kugenda risohoka ni sans faute, ibintu bimeze neza cyane. Imana ishimwe. Yes, Visa, hanyuma no muri iki gitondo n'ubundi ikituzinduye na makuru agezweho. Dufite iminota rwose itari munsi y'iminota 30 tugenda tugaruka kuri aya makuru y'ibikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari. Dufite ingingo nyinshi hano tugomba kugenda tuganiraho, ariko ingingo ngira ngo duhereho ni ingingo igaragaza uburyo kinoneho nyuma yuko Kinshasa yari yagitumye iki gihugu cyangwa se abaturage benshi hano mu burasirazuba batunga intwaro bitewe nuko hagiye izinyanyagiza mu baturage, iziya mu rubyiruko ndetse na hose mu byese woni Wazalendo. Nyuma yo gushakisha uko bazikura mu baturage rero ngo zishiremo bikabananira bakabura strategy bari bukoreshe, amakuru atugeraho atariho ivumbi aremeza ko ngo noneho mu bice arimo kugenda bakontorora ngo abatangiye kwemera kuzigereka amafaranga, aho bari kusaba abaturage bafite izi ntwaro kuzibashikiriza cyangwa se kuzizana n'ubundi mu buyobozi.
hanyuma nabwo ngo bukazivunjamo amafaranga. Ibi Vincent nibyo batangiye kugenda bakora. Ese ibi biraza kubafasha mu by'ukuri kuba izi mbunda bagiye banyanyagiza mu baturage zishobora kuba byatuma zishyiramo? Ese biri kubera? Reka iyi nkuru ariyo twinjiramo mu buryo burambuye. Nibyo twita amakuru dufite amakuru bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dukesha umuvugizi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ariko ku ruhande rwa korera ideni baravuga yuko guverinoma y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yatangiye gutanga amafaranga ku mitwe yitwaje intwaro mu buryo bwo kugira ngo bazane intwaro bafite noneho bazigurane amafaranga kugira ngo barebe uko babasha kuzikura mu baturage. Uko bigaragaje mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara leta iha abaturage intwaro cyane cyane y'abasivile yaba abaturage b'Wazalendo yaba mbere y'uko uyu mutwe wa Wazalendo ushingwa. Byakomeje kugaragara yuko ubuyobozi, igisirikare, polisi ndetse n'abayobozi b'abanyepolitike bagiye batanga intwaro mu baturage ubona yuko bugamije gukora ibyaha, bugamije guteza umutekano muke mu mijyi ndetse no mu byaro. Kandi tukabona byaragiye bikorwa hagamijwe gucukura amabuye y'agaciro kuko abenshi babikoraga babonaga babiha abaturage n'ubundi babakorera mu nyungu zabo. Niba bagerageje uburyo bwose bushoboka kubakangurira yuko baziboneka bakazitanga muri polisi cyangwa mu gisirikare cyangwa ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bikarira. Bavuga ko barajya batanga amafaranga kuri buri muntu uzanye imbunda noneho bakabuturiza amafaranga bakayisiga nk'uko guverineri wa gisirikare w'intara y'Amajyaruguru yo ku gice cya Tshisekedi bita General Major Somo Takure Evariste ejo bitangaje yavuze yuko umuntu wagize ama AK-47 arajya ahabwa amadolari 200 kuri buri mbunda imwe kugira ngo ayitange. Amadolari 200? Amadolari 200 kuri AK-47 no arajya ahabwa. Ubwo bivuze ngo uramutse azanye none nk'imbunda mu bwoko bwa machine gun n'ukumuyorera. Bavuze yuko arajya ahabwa amadolari 1000 ku mbunda machine gun. Uziko ibi biciro bashyize ari byo n'ubundi bazigurishaga hano Igoma buriya mbere intambara itarafatira irangi ngo ibe donc ikare. N'ubundi bakubwira ko hano Igoma icyo gihe guverinoma igihari n'ubundi nubwo buryo bagurishagamo imbunda bagufite $1000 ukagura machine gun. Waba ufite imbunda nto nk'izo nyine waruvuze za Kalashnikov za AK-47 bakaba ngo rwose wayigura ku madolari 200. Biburani nabwo ni imitwe myinshi yagiye ivuka kuko ngo habonekaga nk'ubonye nka $5 hagahita ajya kugura utubunda twinshi agahita akora n'umutwe. None ubwo urumva nabwo ahubwo izi mbunda ndabyibutse bise ihangane gato nubwo ngo uciye mu jambo ariko n'ubundi bajya gutangira gucuruza imbunda hano mu mujyi wa Goma mbere nabwo nuko ngo kubabigenje babanje kujya bazigura bakazigura izindi bakazinyereza n'iki barangiza bakazajya bazigurisha bamwe na bamwe mu by'ukuri bagakora imitwe. Wabona ari nabyo bigiye gukorwa ahubwo. Bavuga yuko rero uzajya n'amasasu ndetse n'ibindi bikoresho by'imbunda n'abarajya bamuha buri gikoresho barajya bakibara ku $1 nk'uko byasubiwemo n'umuvugizi w'uyu guverineri bitariye Tony Rogamarite ariko arajya ahabwa $1 ku gikoresho arazana nanone cyo kumbunda. Bakaba mu buryo kugira ngo bagabanye imbunda z'abaturage mu buryo budakurikije amategeko. Bateze imyaka igera muri 5 baratangiye igikorwa cyo gutaba abaturage gushyira intwaro hasi batatumo na MONUSCO na FARDC na polisi ariko ko bitagiye kigenda bigurumeje. Bakaba rero byizeye ko mu kugurana amafaranga intwaro iraza gutuma intwaro zose zitunzwe n'abaturage mu buryo bunyuranyije n'amategeko ziraza gushyira mu giturage ndetse no mu mijyi noneho bikaba kubona umutekano utekanye ndetse ku buryo bifuza ko byatangajwe n'umuvugizi wa guverineri wa gisirikare na Kivu
y'amajyaruguru akabivugira ibyo. Hanyuma vise buriya iki gikorwa baba batangiye dore kari n'igikorwa gishyizwemo amafaranga. Iki gikorwa gishobora kuza gutuma koko izi ntwaro zanyanyagiye cyangwa se zabaye nyinshi mu baturage mu by'ukuri zishyiramo. Zishobora kudashyiramo kubera yuko hari abazikoresha mu nyungu zabo bwite, ariko bashobora kubona izo nkeya kubera ko nagiye mbibona mu bihugu byinshi ko iyi strategy bagiye bayikoresha. Hari abayikoreshaga bagatanga ibyo kurya ukajyana imbunda utunze, hari abayikoreshaga bakagukuriraho ibihano bagakwiye kuruhanirwa. Barabonye muri 1995 na 1986 mu Rwanda aho basabaga abaturage gutanga intwaro, ariko icyo bagakwiye kubahanisha niwe bakibahamye. Barabonye mu Burundi babidurana ibishyimbo ndetse n'ibigori n'umuceri, no mu bindi bihugu bigenda bikorwa, nubwo muri Kongo bitandukanye n'ibihugu bindi bidubwira, ariko barakuzigabanya tuzinaraho ntabwo bishoboka kuko urumva banatanze izindi muri Wazalendo niba dufite abo yazigurishije nabo ntabwo bazitwara kuko ariko bazikoresha mu nyungu zabo bwite cyane nko kwiba ndetse no gukora ibindi bikorwa. Urumva gushyiramo byo biragoye, ariko bashobora kugira izo babona nyine noneho n'ubundi n'uko ari bizakora kuri piratire. Yes, icyo ni igikorwa rero kiri gukorwa n'ubundi n'igisirikare cyangwa se ubuyobozi bwa mu by'ukuri bwa Kinshasa. Reka twisimbukira twigarukira hano muri Rucuro, n'ubundi turacyari muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero aravuga ko hano muri Rucuro abasivile 3 baguye mu mirwano yashamiranyaga AFC M23 ndetse na Wazalendo. Nibyo muri Rucuro nabizi ko hari amazi imirwano myinshi kuva icyumweru cyacu barimo imirwano n'ubu kimwe twatangiye kirimo imirwano kigeze ku munsi wa 3. Itanu bite bya Manyoni n'ibindi bice bitandukanye bya teritwari. Ubwo hatoraga imirambo igera muri 3 y'abantu bavuye mu gace ka Rudoni bazize imirwano hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Kuko amakuru twabonye rivuga ko abantu 3 batoraguye mu gitondo cyo kuwa mbere mu gace ka Manyoni muri grupoma ya Bukombo. Kandi muri teritwari ya Rucuro nk'uko tubivuga nyine. Amakuru agaragaza yuko barapwe mu mirwano yabaye hagati ya M23 ndetse na Wazalendo n'izone, kubera ko izone imaze igihe intambara, izone idasiba kugaragaramo imirwano, izone idasiba kugiriramo amasasu cyangwa abitwaje intwaro bagakomeza bakita abaturage. Ababonye umurambo wo batangaza ko imirambo ibiri yari yarapfe, undi murambo umwe wari wakomerekejwe, bigaragara ko hakoreshejwe intwaro za gakondo. Ubuyobozi bwa M23 buvuga yuko buri gutegura uburyo ki aba bantu bakingirwa mu cyubahiro, kubera ko bishwe inyamaswa ariko batakingirwa nabi, bakwiye guhabwa icyubahiro mu buryo bwo kubashyingura. Bakavuga ko rero hari imirima cyane y'intoki ubona ariho bagenda batoragura imirambo itandukanye, bigaragara ko bitwaza indwara y'abandi babikira cyane cyane ko bagiye basanga ari indwara gakondo n'ibitanda ndetse n'ibindi. Hari umudugudu wa Manyoni ndetse n'umudugudu Kinyankuru n'imidugudu twegereye utu duce. Urabizi ko muri hari habayemo imirwano muri Gakarabutaka hagati y'ingabo za AFC M23 n'abarwanyi b'Abazalendo na FARDC. Tabaye ko hari abantu benshi bari irengero muri ibi bice n'ibituma Bukombo, bateka ku bindi bashobora kuba barizwe muri iyi mirwano y'Abazalendo. Hanyuma service hano mu n'ubundi muri bice ubu muri bice bya za Rucuro nta andi makuru yuko haramutse muri iki gitondo. Rucuro n'abaturage bamaga makuru ndetse n'ibyandiko mu binyamakuru bavuga yuko hakiri ubwoba, kubera ko imirwano iherutse kuba nyine mwa bino bice n'ubundi yashegeshe kano gace, kandi bituma abaturage benshi bahunga. Baravuga yuko n'ubundi Wazalendo kigaragara, FDLR kigaragara, ariko na M23
mu bihe bitandukanye biri gukora mu operasiyo yo kubashakisha. kandi FDLR hano muri Rucuro yakameje yavuze ko rwose idateze kuba yarekera kurwana igihe cyose ngo Kinshasa Kongo itarabasabira ibiganiro ngo n'u Rwanda. Ivuga yuko yo izashyira igitutu ku Rwanda kugira igihe bemewe ibiganiro ngo Kongo vuba natunze abaturage babo b'imiturire ko n'ubundi ntabwo yigera yikorera bahanganye na M23 bavuga yuko bahanganye n'u Rwanda ko ariko bahanganye. Reka rero tuve aho mu by'ukuri muri Rucuro tugaruke rero n'ubundi no mu bindi bice ubwo hafi hano muri za Masisi aho naho hari amakuru atugeraho avuga ko mu by'ukuri FARDC yashinze ibirindiro bishya mu gace ka Mahanga n'ahantu bita ngo ni Buhimba ngo akaba ari muri Warikare mu buryo bwo guhangana na M23. Ni nyuma y'uko muri ibice tumaze iminsi tunavuga ko Vincent barimo kuharifosinga cyangwa se ari kuhazana abasirikare benshi ba FARDC, ibintu muri ibyo bice maze kuba biba ibindi Vincent. Babizi yuko n'ubundi ejo twavuga yuko muri Masisi igihe cyakoresheje drone mu kurasa abaturage ndetse nk'uko leta ibivuga ariko yarasaba kubirinda M23 kugira ngo ikomeze ihangane na M23 nuko leta itangaje yongereye ibirindiro mu gace ka Mahanga ndetse n'agace ka Buhimba. Mu kongera ibirindiro byabo mu gace ka centre ya Mahanga muri lokalite ya Butice groupement ya Nyamaboko ya mbere ndetse twayombatiki no mu tudu yegereye icumi gite bigamije kongera imbaraga guhera mu kwezi kwa 2025 bakomeje kuhongera kuko imirwano yakomeje kuba myinshi hagati y'Abarundi ndetse na M23 bakavuga ko rero bongera abasirikare babo mwatoro duke ariko bigenda n'ubundi babongera mu gace ka Kimwa nako bita Noto uko mu mudugudu wa Buhimba ubwo tukagira muri groupement ya Warawo Wayungu muri teritwari ya Warikare iyo rero ikaba yaragiye ivamo abaturage kubera gutinya kugirirwa nabi n'abarwanyi bo muri Wazalendo ndetse n'abandi bo muri FARDC bagiye basigara mwabi mu bite bindi abasivile twaba rero yuko Wazalendo komeza yegera aho bita Kibanda irimo iregera Banda ndetse AFM 23 ariko nayo ikaba ikomeje kukontorora agace ka Kastopo n'ubundi igerageza guhangana na Wazalendo irebe yuko yayikura mwabino bice n'ubundi byabo bimvana Mahanga ariko FARDC nayo ikaba yakomeje kuzana abasirikare kuzana intwaro kuzana ibiryo ndetse n'ibikoresho bindi kuko aba barwanyi bari mu bihugu bitatu no hirya no hino bakomeza guhangana n'Abazalendo bagakomeza bakajyana no mu bindi bice byose ariko abaturage abana abagore ndetse n'abandi badafite bakomeje kuba mu biro hitwa Tangatire. Amashuri mwabino bice za Buhimba ndetse n'Amahanga naho akaba atagikora kubera ko abana bagize ubwoba bwo kujya ku mashuri ndetse n'ababyeyi babo kubera ko babona urupapuro rw'intwaro rukomeza kwiyongera, babona imirwano ikomeza kwiyongera nubwo nta mirwano ihari mu buryo bugaragara ariko rimwe na rimwe hari ibitero sima bigenda bigaragara cyane cyane n'akantu gatita Musone ndetse n'inkengero zabo za Kasha Action Kasopo Mahanga Buhimba. Twavuga yuko mw'iyi minsi ari nka Gahenge ariko atatuka Kanzinga kiyacinya ndetse uroraho nta Gahenge gari kubera yuko Wazalendo ndetse na M23 guhera ku wa mbere barimo barwana ku buryo bukomeje. Ibyo batatu bari gutera parike abaturage bakavuga bati nta twakohereza abana ku mashuri mu gihe imirwano n'ubundi n'abi bikekije Buhimba ndetse n'Amahanga atura mu tubohereza n'ubundi bashobora kugirwa ingaruka n'ibitero bya Wazalendo bya M23. Vise uku kuzamura cyangwa se uku kuba abasirikare cyangwa se FARDC ikomeje kugenda iyagura ibirindiro kuko navuga ko niba yashizeho amadefense mashya ni kigaragaza ko iki ntago ari ibimenyetso bigaragaza ko ishobora kuba
iri kwitwara neza imbere y'aba barwanyi ba AFC M23 muri ibice bya za Masisi? Amakuru aba mwabino bice avuga yuko leta yikeneye kongera kwisubiza ibice yafashe yaswe na M23. Abaturage bakagaragaza yuko kuba babona polisi za FARDC ziyongera ari igikorwa cyaba cyiza kuri bo abadashyigikiye AFC M23 nk'uko babivuga. Bakashyirwa yuko FARDC atangiye kwiyegeranya ndetse no kongera imbaraga mu kugaba ibitero kuri AFC M23. Abashyigikiye AFC M23 nabo bakibona nk'igikorwa kibi cy'uko baba bagiye kubabuza umutekano, ariko leta bakavuga yuko inshingano bifite ari kugira ngo bwongere bugaruze ibice baswe na M23 bo bita nk'abanzi babo. Yes, ubwo rero Vincent, hano ndabona amakuru atugeraho rwose, navuga ko ari amakuru adasanzwe cyangwa se ateyemo icyo twakwita urwikango. Ni inkuru ivuga ko perezida wa Israeli yagiriye uruzinduko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo tugaruke rero kuri uruzinduko uyu perezida wa Israeli yagiriye hano muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ese ntaho rwaba ruhuriye mu by'ukuri n'ibiri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nko kuba yafasha cyangwa se yatanga ubufasha kuri iki gihugu cya Kongo mu buryo bwo guhasha uyu mutwe wa AFC M23? Ndagira ngo tubanze twinjiye sasa turebe iby'urugendo rw'uyu perezida w'iki gihugu cya Israeli. Nibyo bita komite n'ikikango. Ikikango cy'ingendo n'ibisanzwe. Ingendo zirasanzwe, ariko hari ingendo ziba zidasanzwe. Buke ko Giseke daha hose ajya yikubitayo avuga ati nyaboneka mu ndwano ni mumfashe. Kandi hari igihe umuntu agira regazamo nko mu rugendo bakamuprofita akahita batangira kumwereka ati dore hano uko byagenze gutya na gutya, ati dore birageze gutya, ati nyabone kugize utyo ukanyamba waba ugize neza. Hari igihe bibaho umuntu akagufatiranya mu rugendo ugasanga aragucarenjinze. Ariko Giseke kuba yabivuga ntabwo bimushyiraho icyasha cyangwa icyaha, kuko burya perezida w'igihugu aba akwiye kuvugira igihugu icyo ari cyo cyose. Uba yasaba ubufasha akavuga ati umutwe witwaje intwaro waramere iwanyu ibice, nta cyaha yaba akoze ukurikije amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Ariko ntabwo mbona ko perezida wa Israeli ari kwiyamamariza, kubera ko perezida wa Israeli ubundi aba ari umwanya w'icyubahiro gusa nta byemezo buriya muri Israeli abafata, kuko minisitiri w'intebe niwe ufata ibyemezo hafi ya byose bikemeza n'uko icunga amategeko. Aha rero kuba perezida wa Israeli nyine Isaac Herzog yasubiye Repubulika Demokarasi ya Kongo ntacyo byahindura ku mirongo y'urugamba mbere hagati ya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nta cyemezo kindi yafata cyerekeranye no kuba yatanga ingabo, kuba yatanga ubufasha bw'ubutasi, kubera yuko ikigo yabizi ko gikomeye mu butasi. Tujye kubabwira ati turabafasha kugira ngo tube ijwi ryanyu, turabafasha kugira ngo bace kumenyekanisha ikibazo cyanyu. Ariko byerekeranye n'inkunga ntacyo byabizeza ngo kibe cyagirwaho, kubera ko nta bushobozi afite bwo gufata icyemezo. Byageze rero kubera ko hari ibivugwa yuko n'ubundi umuntu atanga ari umukirisitu, umuturage atari umukirisitu, noneho akaba yagiye mu bumwe bw'abakirisitu no kugira ngo atere kino gihugu n'ibindi gitanzwe kirimo abakirisitu benshi. Ntabwo rero bitabiriye n'amakimbirane abera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabyaye intambara, nubwo CPTD yaba ari ubucuruzi, yaba ari ivugabutumwa, yaba ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, bose batabura kuvuga ibibazo by'iyo na M23. Ndetse nta butaka mbona ubundi bwaturuka kuri uyu perezida. Buriya wajyayo bikaba byagutera impungenge uvuga yuko arabuye intwaro cyangwa akamuha n'izindi nama zerekeranye n'ubutasi, kubera ko Mossad yenda nayo yagira ikimufasha wamutereza umurego. Ubwo rero reka tumwifuriza uruzinduko rwiza cyangwa se urugendo rwiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
aha hari akandi ka update mbona kari kugenda kangeraho kavuga ko rwose Kinshasa ngo bashyizeho icyitwa amadolari menshi kuri ekipe ya Leopard cyangwa se ikipe yabo y'igihugu kugira ngo barebe ko yakwikarifiya muri iyi mikino mu by'ukuri igiye gukina yo kureba ko bari gushaka muri ari bayita ngo ni barrage ngo ni iyi mikino sinzi uko ni ikinyoma yavuze ko ari ikinyoma ko nta mafaranga yagiye gushyira kuko abazabitangaje bavuga ariko ari birahabwa ariko baduguruje ngo ntabwo ari byo nabaho banabikora bakongo ndayizi mu bintu bijyanye n'ifaranga rwose n'imikino yanabikora vise nubwo wenda babivuguruje ariko yanabikora pe ariko ni amafaranga menshi yego ni menshi cyane ntabwo ari menshi kurenza ayo batanze za 2016 kuko batanze imodoka kuri iyi mikino bakoraga kandi yaberaga mu Rwanda ariko imodoka ntabwo iguze miliyoni y'idolari hariya ntabwo bavuga miliyoni y'idolari bavuga miliyoni y'amafaranga ya Kongo yabikora y'idolari igikombe bakinira cyane gitanga ayo yayatanga babihakanyira bari ko batigeze bambizeza miliyoni y'idolari urumva atari miliyari n'igice naba ari menshi cyane karifikasiyo nyine tubwa ifite angahe ubwo nyine ni amateka bashaka kugira ngo bakomeze kugenda bandika babivuguruje bavuga yuko atari byo kuko ari ibyakwirakwizwa n'abantu ariko ni imikino nyine igiye kuba kugira ngo barebe yuko nibatsinda Cameroon baba bakoze mu gice gikurikiraho noneho yikarishije kujya muri Coupe du Monde n'ubwo amakuru arabivuga hano vise tugaruke muri za Masisi rero hari amakuru avuga ko ngo umudugudu wa Kivuye washyizemo abaturage bahunga imirwano ikomeye iri guhanganisha cyangwa se iri gushamiranya n'ubundi Wazalendo ndetse na M23 aha naho muri Kivuye ni muri mu gace ka Masisi muri Kivuye ni muri Masisi n'amazi nyinshi ari imirwano hagati ya AFM 23 ndetse n'ingabo za Kongo na Wazalendo amakuru avuga yuko umudugudu wa Kivuye muri Toberi ya Bacari abaturage muri iyi weekend bahunze cyane kubera ko hari imirwano ikomeye hagati ya AFM 23 na Wazalendo kandi akaba ari imirwano yakomeje kwicubiramo cyane mu cyumweru cyashize ndetse no mu mpera zacyo no gutangira kuri February abaturage bakaba barahunze muri weekend bavuye mu mutekano mukeya waterwaga n'ibasana hagati y'impande zose bahungira ku rutonde abandi bahungira mu mitando ikikije umudugudu watibiriye abandi bahungira mu turere ariko bakaba banataka yuko abari aho bita za Busumba za Mpati za Rugogwe Karengera ndetse na Kigali babuze ibibafasha yaba ari amazi ndetse n'ibiribwa by'ingenzi ko nta kigero kubera yuko Kivuye cyane kubera ko imaze iminsi irimo imirwano abaturage bavuye ko bahinga abaturage n'ibyo bahinze Wazalendo yagiye ibipabura ibyo rero nabyo bitaba ngo biteye imbere abaturage bari bahinze kuko ubuzima bwabo burimo burajya mu kaga usibye biturutse ku mirwano ndetse n'ibiturutse ku nzara n'ibindi bitandukanye harimo n'indwara nta buryo bafite bwo kubaho barimo baratabarizwa mu buryo bwo kugira ngo n'ibibafata yaba ari kubona amazi meza yaba ari ukubona imiti ndetse n'ibyo kurya ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane hari andi makuru ava ko hano muri Kivu Amajyepfo Vincent mu gace muri teritwari ya Mwenga ndetse na Fizi ngo nibura abaturage 300 ngo baba baragize gutya rwose bahata ibyabo cyangwa se barahunga basiga ibyabo bitewe n'imirwano iri kubera muri ibi bice nibyo imirwano iri kubera muri Mwenga na Fizi hagati ya twirwano ndetse n'ingabo za leta na Wazalendo yafite abaturage bagera mu 300 muri weekend bavuye mu byabo ko imirwano nini yari hagati ya Wazalendo na twirwano mu midugudu myinshi na Mwenga yari ikomeje hafi 550 n'uko
ibarirwa irimo abaturage mu 352 bahunze nk'uko sosiyete sivile yabivuze kuri uyu wa kabiri. Abenshi bakaba batuye mu mudugudu wa Tuwe, Kitasha, Ngezi, Biraro mbiri na Puezero. Barahunze noneho bahungira mu midugudu yegereye bino bice. Kubera ko itariki tujya ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11. Sosiyete sivile rero ikavuga ko abaturage aho bagiye bahungira bakorera ibibazo by'imibereho ko nta bikoresho bafite, nta byo kurya, yaba ibyo baratemura ndetse n'andi matungo magufi bagenda bagize bitwara ndetse amazu yabo n'itaratwikwa. Bahitamo rero guhinga kubera yuko babonaga ko ubutaka buri kaza. Ubuvugizi bwa sosiyete sivile mwa bino bice bita Arimasi Jacques sosiyete sivile zikorera muri Kivu bavuga ko abaturage kubera ko cyane nta bikorwa remezo bafite by'ubuvuzi na centre de santé Tuwe yashenywe cyane ku buryo n'abaturage bakomeje kubona aho ivuriza bigoye. Nuko abarwanyi muri Wazalendo bari mu gace k'Itagezi ndetse n'ibice bikikije Ngezi na Tuwe mu gace kamwe ko muri Tobwe nando bangije centre de santé za Itobwe ndetse no mu bice bya Mitenke. Ibyo byose bikaba byaratumye n'ibiti byari kwa mu centre de santé Wazalendo bayibika bakaba batabarizwa banatabirwa imiti cyane cyane kuko bagiragirwaho ingaruka n'ibi bitero nk'abatuye batera ishyamba rya Bikaka ndetse n'uruzi rwa Anuba ruri aho bita Panguri na Birende na Murima. Abo bose rero n'abariza Puezero bahuye n'ibibazo bikomeye harimo n'iby'uburwayi kubera kubura imiti. Ndetse no kubona cya kibazo cy'uko za Micenge ndetse n'ibice bikikije icyo gice yaba ingabo z'abarundi ndetse n'Abazalendo muri Wazalendo FAB na Wazalendo FDC APC iyobowe n'uwo bita Ngomazito n'uwo bita Takuba bakomeje kudota abaturage bari mu bice bya Minembwe ndetse byagiye batera ibibazo ndetse n'ibindi abatabariza abaturage bavuga ko isakwisa abaturage batishwe n'amasasu, abaturage batishwe n'amabombe, bashobora n'ubundi no kwicwa n'inzara, bashobora no kwicwa n'uburwayi butandukanye kubera yuko ingabo z'Abazalendo babakoze. Bise hari amakuru avuga ko perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiye gusura General Dumbuya. Nibyo perezida Paul Kagame ubu yageze kwa General Dumbuya muri Guinea Conakry. Amakuru dukunda perezidansi y'u Rwanda ndetse na perezidansi y'iki gihugu cya Guinea Conakry avuga yuko perezida Paul Kagame ari mu ruzinduko rw'iminsi biragenda mwakira igihugu cy'uburengerazuba bwa Afurika. Akaba yagiye n'ubundi nyuma yuko na Dumbuya yari yigeze aza mu Rwanda. Uruzinduko rwatangiye ku itariki ya 10/2025 avuga yuko byarigize mu gikorwa cyo gutangiza umushinga wo gutuza amabuye y'agaciro wa Simandou Iron Ore Project. Akaba yagiye wenyine kuko hari n'abandi bayobozi batandukanye mu gutangiza umushinga witwa kujya utanga umusaruro wa toni miliyoni 20 z'amabuye y'agaciro mu bwoko bw'ubutare bwa Iron na Steel ku mwaka nk'uko ibinyamakuru byo muri Guinea Conakry bitangaza. N'amategeko y'atandi zo kuwa gatatu tariki ya 12/2025 n'uyu munsi rero yuko abatabira itangwa ry'inama y'iterambere ry'ikoranabuhanga muri Afurika mu rurimi rw'icyongereza nka Platform Africa Summit isanzwe itegeko y'umuryango wa Afurika Alliance nk'uko ibinyamakuru byo muri Guinea Conakry bibitangaza. Avuga yuko kandi Paul Kagame abari Conakry muri Guinea gufatanya iki gihugu n'amatora na perezida wa Gabon Brice Oligui Nguema ko dushobora kugaragaraho ikirombe cya Simandou cyubatse kibitse amabuye y'agaciro y'ubutare cyane kandi akaba ko
ari mbere hafi ku isi akaba ari umushinga ukora umuhanda wa gari ya moshi urengeje na kilometero 600 ugamije gutanga serivisi ku bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa bitari iby'ubucukuzi nk'uko byavuzwe. Perezida rero ndetse na Oringo bakaba bitabiriye iki gikorwa mu gufungura imihanda ndetse no gufungura kino kirondo kugira ngo gitangire gisukurwe n'ayo mabuye noneho gitangire agurishwe nk'uko Perezida Dodora yabiteganyije abaturage. Yes, vise hanyuma rero ubwo niba nta zindi update ufite twakurekura, niba kandi hari izindi update ufite tukaguha umwanya rwose ukazitugezaho mbere yuko tukurekura. Twareka tukaza gusubira mu makuru y'akataha mu masaha ya saa tanu. Yes, urakoze cyane Vincent. Yes, reka rero dushimire cyane mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Reka rero duhinira hano amakuru yacu tuze gusubira mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze munugirwe n'ibiganiro byacu, dukomeze tubakurikirana update, tuze guhura muri wa mwanya twise ngo ni update time, tugenda tureba amakuru ari buze kuba agezweho. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Yari mutangazaji cyangwa se mugenzi wacu ku murongo wa telefone Vincent, nangero kuri mikoro yari Eugene mu by'ukuri cyangwa se unyite fighter, nyite iryo ushaka gusa, ariko turabakunda cyane. Ciao.